I pozdrav ljudi, evo sad će noć, a mi smo PvP manijaci, tu smo ja i Petar, sam se izgubio Petra, evo. Kraj tebe sam Petar. Mi smo PvP manijaci. Kao što znate, jedni su nam hakirali kuću. Ne znam. Sve čestove, sve što smo imali zarobili su. Cheateri mrtvih. Ali i nastavljamo, mi ćemo samo sada biti PvP manijaci. Imam iron sword. Ti imaš prsu. O, nemam hrane. Pa nemoj brzo trčat, odmah troši se više. Evi tam neko počeo gradit kuću. Gdje? Vidi ovo je Edg 200 se ugušio u zid. Vidim. To sam ja krenuo praviti. Koji car. Ugušio se u zidu. Ajmo mi PvP manijaci. Evo prvi zombi. Ja imam čas da ga ubijem. I koji pedar. Ajmo se popet na ovu planinu, evo 2 skeletona. Aj, nešto mi je ostalo na prsu. Gdje si ti? Jel? Sad ćem ja neprimjetno doći. Kurac ćeš neprimjetno doći. Gdje si? Lociraju te. 2 me skeletona. Ode upte ovog ovdje. Nema začarani. Od mene. Nema ove vlade više na serveru i njih. Hoće vrat se. Daj mene, kroz mene prolazi. Dok ne dođe te životinje od kopa drva. Evo 2 spajdera. Ovdje kod mene. Evo ja napadam zombija s armorom. Daćeš meni armor ako ti dadne. Hoću. O, ja ću poginut. Prije. Oj, uzeo s moju sikiru. Ko? Ti. O, nemam health. Eno, creeper. Di si ti? Imaš rane? O, eno, ender. Oj, spider mi s leđa došao. Ja sam te vidio, poginuo bi ti, brate. Sad ga ubi. Ne daj da pukne. Bravo. Pokupio svoje stvari. Vidim ja nešto imam puno. Moja 2 mača si pokupio. Opa! Lakše je da ovog creepera sad tu natjeramo da eksplodira.
Aj. Oj, zombi, nisam te vidio. 3 zombija. Oj, voda. I creeper. Daj me ubij, ali nemoj poslije dirat moje stvari. Oj, što mrzim spajdera. Ovo što mi zašteka, zalaga. Tu hrani. Ovo sad sam pun. Ko brod. Jel treba? 2 endermana. 3. Sad ćemo puknit. Hoćemo endermana. Oj. Skeleton. Goni se. Oj, pukao mi mač. Od irona. Ne veze, imam sad kamen. Ajde, Petre. Imam jedno srce. Životinje dolaze kod nas. Oj, pogodi me. Sve sam uzeo tvoje. Nisi. Oj, jebote, onaj ko te napravio. Jebote, onaj ko te izmislio. Oj, pa moguće da me svi napadate odjednom. What? 2 zombija. Evo i kraj mene. Gdje si? U onoj kući što si ti gradio. Jesi umro? Jesam. Ja mislim ovo ti, ovaj čiko. O, skeleton me ubio. Sad ću endermana. Jebat. Ko me gađa iza mene? Joj. Mi smo PvP manijaci. Joj, kako mi malo fali da ga ubijem, a kako malo fali. Sad ga. Kako Bravo. malo fali da ga ubijem, kako malo fali da umri. Ja. Eto, mrtav je. Oj, pokupio sam tvoje stvari. Stvari nisam. Što šejka? Jel ti jasno? Ajde vam sad. Pokrom nas. Ja endermana udaram. Odnosno, udaru sam ga. O, jebote. A koliko endermana je? Ne biš endermane. Oj. Sad ga, pukni. Pukni, brate. O, 2 pauka, špiska. Oj, puče creeper i ubi me. Ne može se zlati. Oj, što mrzim skeletona i kad mi ovako zalaga. Bravo, tako. Imam jedno srce, bravo. Bravo, poginuli svi sam ova 2 iza mene. Bravo. Treba li ti hrane, brate? Drži. Drži tu. Treba mi, evo. O, pa Koliko zombija? šta je ovo, invazija zombija? Herobrine nam poslu. Majes kurac ne postoji on. Moram sad tebe koristiti. Oj, gledaj ono. Pa šta mene ovoliko gađa? Bravo.
Jednom je udarim ovim, oni poginu. Koliko ti stijela na sebi imaš? Što? Endermani. Bravo. To. Idem šta si mi dao. Endermani. Hajmo ju ubit. Gdje si rupaš? Hoćete pogodit. Oj, ubi me iz prvi. Sad sam loš. Oj, kako nestane. Evo skeleton. Ja vidim Endermana. Vidim i skeleton. Oj, iz prve ga ubi. Lopata, hoće izaći odavde. Hoćemo na zombi, ovu. Vidim u kući, jes dobra. Evo ovdje sam nešto vidio kako hoda. O, šta me nosi ova voda? Gdje ovo ide? Ajde vidi šta ima ovdje. Gledaj gluposti. Stvari moćke. Gledaj gdje sam ja. Sad trebam popet se gore. Aj, čao ljudi, ovo je bilo tu. Ćao. Mi smo PvP manijeci. Ćao. To ja se popet gore na tu kuću. Ćao.